nkrofo a yare holy heart yare bebre koso ne onyame hu anka che ohiafo no na sikafo politics nkwa na onyame ka won asem ena nsuo na andwe no ho politician obi aba president ena nsuo no te ho nsuo na kasa ne buofu we hu se nsuo na oye nsuo a ohwe nsuo no so we hu se nsuo na afi na weja nsuo na ayefi ne ho ebeka president politics so what come from all these lies nsuo aba bedwe president politics ho nsuo bedwe politics ho efe de nsuo na aba befi abeto na wo beba te se po ana wo beba te se logoligi ano beba se galamse nsuo ano beba fita what kind of all this everybody we mobo water has no time for politics one more mobile no who say something is going wrong no so no piano so nko no opeso ko no nko o dani sama ni te say mama na no bo say na and that was mama no upon all powers so wo nyina o na hu no so mama no onyo ba obema ono niama odi di nkrofo no sunsumu niama yenka also obi antumi nkun but we tell kakra on say man pass man nothing pass God say ay tumi hunhun fam ni ade undu saye undu saye entino ankonti ase na person ko no nko wudia ye de hu say we ne kwanso ko president idi ame ori nipa nam nipa moja nyina den eto no na asme we yende Kwame Nkrumah no moja Rollins no woku munipa no moja woku do if ekote go to the world of the dead you will see what the prominent people are. They are crying, they cannot go to Christ, they don't have Christ. Na sa party no emba power ne emba power chana one musika kakra ko say no moko create otan ebeba se monko be mo monko di aduro monko ese from point to far you will be dying one by one. It cannot come to power now and forever. Akatu na bro na Ghana ya bato obre no aso na ya kwa monten so akwakoto aba na fe ye nipa obabedi anim se omampani na enkom hyede onim nyina di adanse yi se afi ya tibi pa enya Ghana nkwamo no nkom hye nyina yete asofo no de ya ebam ne ne emmam ne nyina eka ho bi na ema agro no eyefe na ne abebom na nsenya eyesofopani Amoako Attah ne nkom hye bi a ode aba eno na ama Ghana ha ayedeja ama internet ne so aye gidigidi pa ne nyina ne se sofopani kire se eye 12 November yi ahonhom ene ensuo ahonhom e wo Ghana ha nyina eba be conference bi ewo pum na wo mo edi kan akọ conference no akwakoto aba na ye ba beto no Ghana ha no na ensunsuaso a ebepie ewo mu no saa ensunsuaso no na ebeda edi wa bato ya yakwakoto no eno na wo bi ebisa se abato de eni ensu ahonhom de katwaka ban na ewom efise enim se abato no ye nipa no na pia bonten kokoto aba physical exercise na ye kokoye na kame sa se afia abato no asofo na ma ye hunu se sunsum no enya hoden wo honam nyuma no so na ye bisa se ensuo ene abato twaka ban na ewom sani enso no to aba na enso no sunsuaso na beda didi a ene ehua ba ne ehua se wo se enso ekọ monten so ekokoto aba wenim nyina ye questions amafo ebisa mensaka Prophet Dr. Abednego ewo menchen ha ye ne no eba be didi nkomo ne ebisa ne se abato ensuo sunsuaso etese kama ho na ye ma no akọ aba. Yo papa we dey ma wakọ aba bi ye nua mo ho ti say papa nyame adom yo wo se na mo asem ne sem biom papa sabre ya ye ti he de ne yakasa yo na Ghana ye kwa akoto aba afin so de ne nkom hye de ye di amen pa e wa bato yo mama ni kan fra sisi se fi bra nkom hye ya ba besi na kakra ya ma yakwa akoto aba ya wa yesunsumu ni pay wo hye trend na ekọ na eni ewie mu a sign it said my yo osuso ide nyankopon ye da wase abase politics kwa de menja ika nka mun be bisa me Ewurade den na Ewurade wo ma ne mba na Bible no so no ehimfa ne akodu ena akwantu no Yesu no nahi na aka obeba what you say na ye to say ejimifo mbabu the 5 virgin won say omo ye 10 virgin
also onyame nyambaye nti kane ne dumu na woto otwe so edun kra nyahwe ne gidi kra sakra nyahwe asokro nkobio ahwe no obeye because onyambaye what you say nde si yehu then ekoso ne yenkwa na ne efe yem boaye hu nsie ansa na dabo ne nedu amen now baby sasa politics there politics asem there yentumi nkan bebre papa ni nyina aka ho bio yo yampa se ka ho bi nanso politics na man kwaje okay enjo bi mfini musu ni how obre amane petuwo mu ne maame tu bi owo a eguso ha no enboa no ni ntia enboa no maame bi mu fi abruchira ba so for me yare stroke me yesel na fede deyo ne baba ko so yare na nkese mu yare nkafo wonya yare wonya kunu wonya adwuma wo ma ye basa everybody e da asema ne maame ka yenko no na ne maame awe yende no fonfa ne de mro mfa mba na o ka so owu ano oho oni ho wonfa ne ba panye we kwasia we a wawu awie obodamfo we oho anu wa hinetisa we chi hospital the whole Europe won me gba for ko sa ho yare ko askasam na so Ewrade nhwe efe oho anu hu se wo the wig aba Ewrade wig ni free fa o won be sam say ina na ya wo she the wig this what the wig be shower then na ya what I she the wig funu ne nkwada abrabo boy ne manyina ne maame aton no se mo de na mewie no se menya bia ma me ba panyin no ene ne ye ma ne na no munyina me de wo mutu aka okay anti eyinum ene sese mo bisa de na ekoso nipa abrabom enti ona mo no ye de na sia wa ya ton no ya ma ne dambo ya ma ne stroke wo wi obese kunaka ho na nye se ne kwa ne ba obeboa na so yare da ho sisi wa brochi no for several years on kwa adwuma awari aye basa nyama aye basa ba ko so ne nam ho na se o ma mo sa tumi na ade na mo mfa ya de pa o se ye mfa ya de pa se na wodi ja no ono so di ja wa kire ma no na won aye won ho so o mekwa asore uti o ne ma na aye won ho so o mekwa asore na sa de ene asore enkahu me say beye ni asori enkahu okay oti ase me de wo politics ni beba onyame se ayeyi muma ye tujo ye Ewrade aye onyame se ayeyi enye beye hwe enye beye na umam ya ye onu hwe enye wawode ye di dambo oti ase na wabodam a wo sha atade nti o krofo bebere abodam a wo sha atade o se kotu du abodam ana sa politics ya mokai nipa ni kokoko politics no den na ne mame aye no the ancestral case den na waye no ana asofo no se insuo ni ponum ni ade kohyiam a na mbacho wo se yen komsha na ede papa wo kyerese ahonhom no ekwa insuo ahonhom yo na pese prophecy from God and na say ye papa wo se nesuade hu nesuade hu na obi so nyame se asene sen okay so ko bi so nyame se nsuo ko hu se nsuo ahyiam ananye sa wo pumu na wo so be decide wo Ghana battle enti okobi so nyame no onyame den no nyame ka fa edi sem no Nebuchadnezzar no so dan na dua bia etenteni ade so ko bi sai o hwehwe ya no bi onye onyame nipa na o kire no enti se nsuo no ni ade o ka fetish priest sa bosum ni amane well Ghana ye nipa no na decide se ye koto aba na o de mo prama nti na mo pere mo ye na se honhom no eni twaka e wa bato ne so ana enye mo na mo de mo asem akoma honhom enye mo de mo asem akofa atumi ahuru afi baby wiase nyina aba Ghana papa ankrakra na akofa honhom na ba na wo mo mu di yanim no na akofa honhom na ba
se akonya to na obi apre ho a obi abekopre ho keke so obi abekọ obeyere ne ho so ne nsa beka ena ne okokopre ho nso no owo chitafo a wo bompai man wo gu nsa man wo frɛ Quran wo ye niema man enti ne obi awo a odi tie party echi no saa de no ebedi echira na ndi echire ti saa de no bedi echire ena ne ogusu kasa nso no ono wo ne nipa opese ono nso nya yanka omra so no ni interest wo but owo interest wo ho enti se wa ko bisa o se ni so de ho abeka chen se ensuona committee ni ade a we abosumsem ti abosumsem no so nko bi so nyankopon no nyame man the real interpretation say ade nti na abosum no so mko hye wo nsuo ena wo hye mo nsuo so the outcome no wo to aba ni wie na we ni na fere on bi so nyame no nyame man the exact on ka se messi sa na Awurade se ni na Awurade no me oktama oka no na ogina ehifa otehifa owo hifa na onyame ne kasa amen but what you say enti no sa enkom show se niam ne de menka politics me ne obi ani asem yera na wo bisa sa asem di a ye betuma aka fa ho ani se ewufo ense wo mu ufu ewufo ye de ense wo mu ufu enti the pastors are ba because of politics, because of this world, they should follow and continue the world. There are so many pastors which are called by the world, so they are more interested in the world through politics. And they don't know so mobi na so nyame na afro na Yesu afro say kola koye adwuma bia wo so koye politics which God have called you. Papa say ya na enye politics say amanyo sem pese na wo mo ye na mom ne nyame afa mo so akade afa amanyo sem no ho no onyame fa mo so beda na di onyame fa mo so be kai de ai nkrofo a yare holy heart yare bebre koso ne onyame hu anka che ohiafo no na sikafo politics nkwa na onyame ka wo ho asem ayare fo nkrofo bebre wo ho kire wo ne de onyame hu anka na sikafo politicians and ministers akese we ni de bia nkom se ba nyina aye the rich na opulent obi a wanya ho awie pen onyame ka no asem. What kind of lies and false prophets and false dying spirits troubling all over the world? Where from this kind this? But because the people are interested in that. And the prophets of the world. I say come I say akikedu hu nkom na. Right? Say dey na radical so onyame kai okuhu onyame se dey. No onyame ben na kasa sa akikedu ai dey. Say bosum no ko say na pu se dey. E pu no dey na pu kai. And then I show me the when we show from the kind. And so that I feel potoni there, Unyame and Kashi and Chireno. And then show me so that I feel potona, woman Casa when in Jehu, Naya trust in that Chinese for not saying, Shuno, Yankasako for Chinese for saying, Shua, Yenuma, Esa, Yari, Cantite, Unam Kra, Utume is sound, Shonibi, Udu, one crab, Musabia, Unuma, the dead in that sense way. And ensure Andre no a politician be about a president and ensure nothing and ensure that kasa ni buofu when who say ensure na or ensure of your insurance when who say ensure if the way down ensure na I feel who ebeka president politics. So what come from all these lies? And the true matter is that the rivers are all angry ensure na kasa buofu. That's the true statement of the nation. We are saying the true statement of the nation is all the rivers are angry for the galamsey for spoiling the waters. One so onyame bom one fear watini say one ma oni pensu nom enti biribi ensu to a on say echa na abo bi na monsu nani na ohokoro no waso ne so say na ensu no bakodu ba bi obi benya bia ide anom enti won adwuma kora wo ye sesei no ensu na adwuma wo ye no nkasa won boafu. So what say na nipa aseno na odasaninti na onyame bo wom maye won bo ye amma wom. Okay. Efe wo badwe yen ho nsu badwe president. What kind of distance? Nsu oba badwe president politics ho
nsuo bɛdwe politics o efe de nsuo na ɛbɔ bɛfi abɛto na wɔbɛba te sɛ po ana wɔbɛba te sɛ lɔgɔligi ana wɔbɛba sɛ galamsey nsuo no ana wɔbɛba fita what kind of all this awurade ewe mɔbɔ nanu sɛ o sɛ nkwadaa bi 18 kɔ baabi sɛ na ɛhɔ no nyinaa wɔkɔ yɛ dɛ adwaman efi ne adeɛ nti o sɛ nsuo no bu dua ɛto wɔn so efifi wɔde dwonsɔ toilet enwira egu nsuo no mu ɛne nsuo no ehu anka sɛ sɛ no wɔn sɛ nsuo no nyinaa nanu sɛ o sɛ kokoro bi to sɛ ɛfa fanteline wɔn sɛ nsuo no so yie nkorɔfo nya wɔyɛ no ɛno ne the real thing sɛ nsuo no kyi nneɛma bi. Okay. And yet politics, water has no time for politics. This say no, say show no never beto abadia. Na ye go ya say den. O di force who in show never beto aba, what to abani wia. Na say na nti no ane na nipa go ya say den. Okay. And wo wia na eba bedi yakonya. Den so ana afra. Imunye boy. Den su never be different. He was president na say frawa na say dey won kire Oh. Papa watch that say. Nsu transfer be ba wo no. He find that we are anwa tro say ya wo beto aba nsu di kanto. Efe nsu no woni adwuma bi aye wo siesie nsu no wo hu adwuma bi aye efe de wo never beto aba. Amaye a kire Enti se pono entu amedi hini a na nka hina na emra ena police on ye den hey Holy Ghost Jesus that's a video it's false lies it's a lying spirit. It is written, do not conform to the world, for the world and its lusts are passing away. I don't see any proper I did not see any proper prophet in Ghana. But there are prophets in Ghana. Okay. Now no Bakusu Kai say on the Odansini Joseph say we are say we watch about date. Oh, and then that on metre and that yes baby. Say no prophet about betre the day of what? We are saying the end of the world. So your daddy Joseph for dancing or smart for no be into be in Sidai, Obia Yeshi or the Bolaso. I know that official. Concorda Bonti only who I know Nanti. So yes, Baba to see auntie, she who yana. On fan who's an auntie. What kind of atro is that? Yes, one can say, or Nukra or Nimu da Yasibese or Beba. Or Nipa, Uyo Nipa. Enye honam na ewu a o maame no papa bi a moti ameka se mufie kwa kom se o betre da wiase besei na ebenu se omuka onyame adwene. Also we have the mind of Christ. Are you Christ? Na ufie na yewu na buso na ewu tubu no wo Christ wo Kristo wo ho ana mo e Kristo asefo ana ena okonya onyankopon adwene. Nefo beka say that's 28 first we be abese Jehovah for about date for several years every year what about data we are say na nkofo dimirika na wada so kosa sorry Roman for papa be tro so on po de onampo no ba fe Catholic me koja Catholic God of heaven mother of God me ko so mo onyankopon maame minja onyankopon to ko so mo onyankopon maame. Also for lack of knowledge black men adwini so awo obi abejan say 2028 we asibe say enti nkwa adwuma ndwene hwe ndwene we na obedi kura hu nya enti obi anja ado na oye biribi na 2028 4 years no this is the last vote wo mo vote e wo wiase 2024 obi an vote biom enti obi anja adwuma ye dina. Hey, I said all the false prophets are what? Animals. They are animals. Unto make just unyankopon adwene. No unyankopon we are say na wefa. Also God who no one has seen, can see and can approach.
bɛyɛ de ko hu n'adwene na n'adwene do you know what is called the mind of God? Okay. Now say 2028 this is the last vote. Ebenu nso na wogusu kan ene na nsu ne woni na akohia mu na wotu wi a na fe de nsu na eba bekyere. What kind of false prophets and false lies? And the false Christ are beasts. Their followers and their messengers, which are false prophets, they are animals. Fatutim. And that's how it is, according to the visible. And you know, okay. Say they shouldn't believe in anybody, believe in Christ. Say believe in God and believe in me, Jesus Christ. What I said? Okay. Believe in God and believe in me, Jesus Christ. Not me, you. I may tell you. Amen. Amen. Jesus Christ did not do Yankupondi. Now there shall arise and some in Abeba. Okay. And Kayanti Bida 2024 in the art say Nipa Betu about the FD and Sunusu be fin sunumo. Now when you are Kogupum, everybody, what the ship never quite know what the aeroplane. And now what the lele. Lele so more ye, Gianson ye train. Nasa Busumo we are singing Gada Cotra lele, Munum lele. Papa lele okuro sisimbo tabulombo da enti say suru obi fitamale paga boko ni ade ni nyina ba sia kopu no ma nanti okuro ahin no metrem okuro ahin en okuro ahin so ne wo sa lele no ewradi na o se da be no meko na wokuta flag na obekuta NDC flag na MPP flag enti pronounce ni so ni na obi ekuta flag no all to them then job no meto papa ero dey say esuzu muzi yara ya sasini eya bo de ma nanam ne so mu me ya adwene muntuma ala muntuma we Ow. Na wo yira kuta flag NDC sisimbo tabombo na weko na po nsuo ni na woni ma honhom ahoro a egu nsuo bakom. Ana Ghana cross ye ni ship. Enti se enbe fam akọ. Enti sa honhom nsuo bakom can carry millions of spirits. Okay. And these are millions of spirits, you know. That ben when you are besia kopunum. Now who is their chairman? Chairman nena. Papa chairman. Wambo chairman. You see now, owo nso no friend dem. Papa wan. Hey. Everybody who mobo. Everybody who mobo. Enti enuanu ne adofo. Bebiri ho a yemfa ya stresen. Attah say entino ensem bebiri ho a asofo bebiri nya asofo ye ho ne ete ne ka kiro bebiri entino ade na asofo di fo otumi hu da Yesu beba wiase besai na ontumi ye kenten foforo enyama ni bibi ho ontumi ye edifo abdo so a ye wo mame obefo ba be chi no di mo won se bibi ho oya ye bekunu. We have power to know, power to do. Because a messenger is somebody that has been called and empowered and sent to deliver. Okay. Amen. Amen. Papa. Enye abenkwa ni nkatenkwa ho nkomse. Amen. Amen. Nkakadru so no oye nkrakra na odi famu a onyo aponchi bi wakro ne na krante na de kakadru nto se kakadru nkomo a etumi ma na etin kapa na onyo krante ne we ni bi nkakra na uti famu a te bede na obehye nkom o nche nkom kra obehye. Amen. Amen. Papa ya kama nyoso media ya ba ha ma Ibrahim ame ekwadonko efiri mu no e ba se e wo se ne running mate kokosi na 9 ye ba wona asbe bisa wo ne hu efa ho e ma wo kire se Roman father no onu be wo se okofa sa position ne se okwa akodi akonya no enti ke be ya company be bi ntina e ba monte se Roman father akwako party no ayi na kire se ono na ensi ekwadonko anan enu nti okọ isi e de ne forms ekọ ye se oba be flag bearer e de Ghana Freedom Party enne putuprum no ensemo a enam monten so a eba ne se isi no a disqualify Roman father a oye na ka oye running mate e de mai mama ekwadonko
nya wo kai na wanti ana sunsum from no gina ne wo so timi gina na tina amba mu yo erade ye share da wase nkrofo bebre empresso na bushafo bebre empresso entino nwati ma me ne se abante oba mo ma no nkoye to mo ka che yisin so we oba mo ma ne ye nti ebusua ne nsa wo mu na amaro ma fadenti na nkasa bribia nwa akoye se wo ma wo mpeso be because wo ka chere no ntie ai na be mu so ehu se obetwa ne nkwada so enti se wo hu ma me no na won disqualify papa abusua sem ya wo kan na ebi mu so ka se party sem anase amanyosem no ene abusua sem no nsonsono ye dam maame ne te party no wante no abusua party amen amen abusua sem no papa no yere ano ni yere o abusua no ni abusua wo ka abusua o yere no ma ni abusua anya relatives but what I say there's difference between nuclear family what I say okay entino one more mobile no ehun say something is going wrong and no so no e piano so nkowu no opeso ko no nkowu o da ni sama ni te say mama na no bo say na and that was mama no upon all power so wo nyina o na hu no so mama no onyo ba obema ono nyama o de di nkrofo no sunsumu nyama yenka also obi antumi nkun but we tell the kakra say man pass man nothing pass God say ai tumi hunhun fam ni ade undu saye undu saye entino ankonti ase na person ko no nko wudia ye de hu say we ne kwaso okodi sa party ne cha ne kwaso enti ebe ya onje ntum party no mo ankasa kra wo mpe wasem ebushafo na nkasa nso a party no te no won kra nso nwani nje ho maame na eka se won fa nsi so but maame na bushua wo bushafo party na nkasa empress wo ubeye sa oduma okay enti saba se yisi se frima adome na oda adomo into omu na ni jempo onya president ne enya president ochira obese twane nkwaso obesa na enya otan enyama bebere beto no wona akwa wo beto no nyama badakro patapram enti aka baby o wono omma na ni so nya o wono na ni nje hu na kakro nya no enso na ni ko president idi ame o wi nipa nam nipa moja nyina den eto no na aswe wo yende Kwame Nkrumah no moja Rollins no wokum nipa no moja wokodu ifa ekoti dey go to the world of the dead you will see what the prominent people are they are crying they cannot go to Christ they don't have Christ okay ni petit almost millionaires enso wonya nka no wato sa skani na akire say na Yesu ka cho skani no what he say yes the Lord also yes Martin and then I can say go and sell all that you have and give it to the poor and come and follow me. Use Kenenia. Also, it is easy for a camel to enter into the yoke of a needle than a rich man to go to kingdom of God, to enter into the kingdom of God. Okay. So it's not easy for a rich man to sell all that he has to the poor and go to heaven. Amen. Amen. Entino, anke futu a wodi man ontie. Na sa party no emba power ne. Emba power chana. One musika kakra ko say no muko kreti otan ebeba se monko be mo ho monko di aduro monko ese from point to far you will be dying one by one it cannot come to power now and forever but papa no maame no afri mu nti na ntimi ma power biem na na say oh na maame no wa ko power sa fe na wo preba oh predemba adwimbe ne woni tim what kind of invention be no dem what kind of knowledge ye boy drum no so na edede huru keke empty barrel. The creator of the party Lankasa has an empty barrel. The drum is full of empty barrel. The naughty party no, it's an empty barrel. The drum me a way drum no so. There's nothing in the drum. Therefore no the second one no person jidi. Ono so onye party no mba ne ombo say oho otiase no to e obako to amabamia.
ono anga na party ne de na wo president baba no onto ka onto ono nto ma ne ho ba ko to ma ba omia sika bi no beto yin na wanya bi no de yesa mo ko mo name the source of his money money when be akọ the onya this can all this I don't want to talk Anthony mana nya won di won wo pa won twam won cancel na won corporate be factory bi no wo bu ekura no fa nkrofo guma it is far better so ko party you are going to sacrifice your soul na no gbogbo intina mema no wo politics wo yi ni free ho no no for so wa be wonya o sika wi a okunu no ma so na wo tumi na nye party nye Ghana so enti mema na wo politicians na challenge said man pass man nothing pass God. Amen. What I say? Enti sa eyi na chere say the most dangerous human and element in this world is woman. Oba. Ne huye. Until fear woman and save your life. You are so for mema, I so for ba, I so for ba, only I so for mo friend na ada. Na wonim so mame no sika bra be sika no akose ni dem na wayi ne ho na woni nada. Be very careful, you are fool. Aso for my different bebe ni wo members na deda ebinumu agidi enyi na ayesa ade no. Fear woman and save your life. Imagine what I say. The most dangerous element in the world are man. Also, tie ni say a man that is born of a woman is of few days and full of trouble. How denti. Everybody that's something that oba onipa obema oba wunu. How kuto ninkwa susa because women are the person who possess the spirit of sin. Onyame na obo sunu na sase bo sunu na obo han na obo bribia e na obo boni ana obo samu onyame ma ni nyansa ne ade nyina no hu se boni eye pa and Satan was created perfectly before iniquity was found in him. And mra Satan okohu boni na oye boni wie onyame pa mu no odani abo wie no okọ hina ho oba ni first person oba ho enti no wonu no de yede ode mo ba na Satan no oye boni enti o boni ana oni boni na boni so ne boni aketo ne dade owo enti so wo bibi no be che obi a o hwe wiase abode anyame bo nyina oba no de koma enti boni no uhu oba no uhu boni because in sin did my mother, so your mother possessed sin. Obo sam de japade any boni na boni aketua ni owo nti oba no or the man. And the woman possessed the spirit of sin. Ewura ni mu no na say okum ni kunu no first. Any Adam. Oba ni nya de or the man na. Or the man ni kunu. And or the man ni kunu ewie Adam be wi ana wanwu. The why na obonsam so ne hwe nye so ne hwe yo o de ade man antin ansa no be ma be yo be fo obonsam no e ma ne sa no de ama hina obey man antin boni beye busu ni ade ne fari by be a obenya no wo hifa ho na say the mother if is the mother of all women right if is the mother of all women if wa onu na wodi boni man no di kan kum ni kunu ne man no beku wa no nku enti na the mother of all women oba biara ofi if you ho enti if the DNA of the even edade sin into bia benya bia no nya bi that's why it is written all have sinned and fall short of the glory of God. She is the mother of all evil. Eve is the mother of all evil. Onu no bonsam de ade no question nsa ejapade ne je ma okunu bi odi wie no o se manye bu anche
when you know they die. And to be a onipa won ayo oba won. The DNA, that is the generational ancestral curse, is a woman. Fear woman and save your life. Until oba ne bekwa no dia mahina. Okunu. Nemma. Nemma. Until the man is woman you know oba no. And your major padie. The major padie ni that the bonny. Until say if you don't know her, this is a mystery. Mother of all women. If DNA is sin, evil, all women must possess. Until oba biara ebusue biara, o mame what the man, o mame, ina bedu mame so into your bar. O mame awa, wa ma obeye ne bia, sin ni woni mu. Yare ohaw obre amane petuo kwadanda into ochemo biara. Nti so wa ma obeya obema oyare. Yare ne ebia awmewu, ebia oyefro yeyi, odai, fibroid, ni ade sunsun biara. Every sin, every sickness is from the woman. Enti ne obi biara oba wunu no ondue. Na why na oba wonu? Ade e wo oba mu nyina, in sin did my mother conceive me. Umma menyim wo daddy mo boni mo. Boni so ye de o how musu obre amane lawlessness. Okay. And camera. And to be a nyame ma wo no ba biara wo how that sin. Okay. And to one man sin, all is sin, all have sinned. One man righteous, all are righteous. And to be fact Christo sayokrajem kwa wa be ye training. All things you know, if you mami mu DNA, if you mami mu oba mu you have to seek for before it is too late. Okay. And this o mame nyo obefo be how because be ye no wode ma we a o we betoa we adwuma so wuti eni papa miti we ne ba obetoa so no so de ne di aka ho na we agya we kire enti ansa na obewu obekọ no na nwa hyehyɛ ekigirafo obi obedi ade what I say bebere ho obehu no saa na oyopese ono di ade ye nware no o ware na so hwehwɛ ekire kwan because nyete biara wonya wo fu mu frase nge o to hope ye dia ma wo ye decide aye biribia atwero den gu book no ne abo be ye nyina enta akwada bi wo be 8 years 7 years 6 years 2 years no started there all there no wo dia dia o ye nyina na be ye e di 400-500 years etinimu enta oni biribia and this onima obiara kohwehwe o maame ase o maame ade bi wo ade bi wo edi ni panya mema no chese wo no wo be ye onya yaye odida wo yo ba nso a wo na odi ade a wo de ahye wonsa na wo de hye wonsa nso a unua na we ono be wo 4 we be wo 3 teso we de mane tu kwankopa adwuma onye ska na onfa mehwe we no awo na wo nhwe wo man. And there is a generational curse and them say fear woman and save your life. Every woman is more dangerous. Na mane kwa mu nim oba. To wan kase say we show. Na we show wan show mame. O mame ase, o mame echi. Na ye o papa, na e beto o papa. Na ye o papa o di free mu. Na e ko ba nyina. Amen. Amen. Enti no mo so o mame echi. O ba ko fo ba bi. Enti o wa ma uba no obema no okoware a ye steady. Okay. Wow, oba bere ma pe ye steady uba no koware a ye steady. Oba ko de mbebe fi ho. Uba no wanya nkwa obewu ntem. Enti obia oyo oba oyo obema na ubenyi ache a afi oyire. Okay. Ade a oba behu oni mo oba hwe gyanamwa. Oni mo ba ye de hwe gyanamwa nia agyanamwa behu ne ye dem kro a why say okraman de oni mo obema so ahwe okraman no okraman de ohun say one say tete bu keke na oba ne na oche nia emahu no enye bi no obema Tiansa no ba betiemu se bribi koso no na ache. Na obema de sese obetete mu so bribi ye no.
the most dangerous element creature in the world, woman. Okay. Fear woman and save your life. Yeah. Amen. Amen. Papa we the crack na ye best we dwumadi so no. Yo. Na ade ba ko aga na fo so di ho abobo kasa ho no ye numbers na wo ballot paper no so no. Wo mo kire se ebetimi adane se bibi kosi a na bibi kosi e ma me di film yi. Eni nte ba se Roman father san kwa kwhona na na se still numbers no wo ho. Osutu se abre yi a isi no a disqualify Roman father no. Ebetimi asesa ama NDC 8 no mo da no. O ma kokoda 7 na amafo ka se BBC a ebe ha wo mo no. Numerology wiase nyama. Okay. What you say? Na obi a okuta the real spirit of God onyankopon akoma no normal enye ne hwe. Okay. Ye onipa bi wo tu na duro kro enye hwe. Na wo tu on be ya na numbers, numerology, astrology, sorceress no enyaw. Okay. Ye onipa bi wo ye ne hwe ono a wo ye ne hwe enye hwe. Enti normal den yo enka hwe. Nanso eka hwe wo baby eye adwuma wo baby to trust side abribe be yo to so na be sorry no abo ho ban what you say because say na Martin say asofo no be gusu bompai say NDC berry MPP berry ebenu say NDC berry ebenu say ni say osofo a onyame afra o na o se ko hwe nipa yare afi we be win we be yes into we sofo a president and minister no the upper president the dino and na so ko sofo no osofo mate so onyame sa wo so na se memkrofo yimi se memedi anim enti den na onyame ewo ekafa me se me kwa medi nkunim na medi nkunim na me hu me shebre me nai amen na me hu se me hu so se me ko sa pepepe na onyame nipa no akobi se urade wa kire ko enko na mum ubedi nkunim na nso ne esese wo ye ni amen wa kire onyame akwai okay ba nyo sofo no e na o se bra ma ehunhun komse na bra nembo anakoye ebi kwa na unwe ni okay ebi ane se wo de ye Kennedy Japan me so me kantem shankom Kennedy Japan be president nyo enyo no na o sa kekeduro nyo sa kekeduro kom se motia na nso konsu enyo no ka sa president Kennedy Japan be president e go see say tisani pai na nikura wade on fari ade sambe saka sambio oso nyame aka che se Kennedy Japan be president na we no okoto po no be wini na yufu ne di akire e na no so tutu scam ko na sori ko bom pai e ko hobra Kennedy bra me bom pai ma no nyame se yeti bia ekosi sen we dodge abusia prophet Dr. Abednego na ye no atwetwe enkomo no na ono so aka ne tirimopo ene ne wo hu e de fa abato e hu Roman father disqualify ne nyina insunsuaso a ewo so e de ma no ene ne eda nanim nyina ena papa ada na di amaye hu no me kai wo se papa ebutu ensawom oreku a wabie prophet Dr. Abednego Spiritual and Invisible Hospital powered by Castoplanto technology, casting out demons and planting in goodness. Se ahonhomone niema bi a womo adua wo nipa mu wa ware wusika sem wadwuma wa bawo abrabo na wo na wo hu hu anu nyina ye ne ahonhomone adua wo mu na emom planto no eye nyame difo no plant enipa or plant adwuma pa or plant awo or plant sika ede ama won so watimi ade wo ho ama wo wiase a wo wei wanije ewie wo peye papa ebutu ensawom oreku ne numbers no egu screen na se frɛ no na bra na ne ɛha obi a ɔno mienu nyina entena sinsin konwa na ohu sɛne bɛyɛ na obetimi aboa wo ɛwɔ sunsum fam entena fie frɛ no ɛna bibia so ya na meka sɛ nipa ɛba ha no ɛya na wo mo dɔso enti frɛ na papa nhwɛ wo da sɛ bra wo ba wo nya ho adagye na watimi aboa wo too much GH na wani gusu a wuhwe subscribe my page we say wonya ya wayɛ nso a medase nyame ehwira afei ɛyɛ afabel no ɛka ho sa no upload bi aba unsa betimi aka all the social media handles so ko a ɛyɛ too much GH ɛhɔ so yɛ akai sɛ obe like na wa share ɛde ama me that good any idi amegye so makra